Pa sa 52 godine me je zadesio moždani udar, točno 5 dana nakon 52. rođendana. Ja sam u stvari spavala. To je bilo nakon jednog lijepog vikenda, nakon dugo vremena, jedan jako opušteni vikend. I u stvari probudila sam se u 7 ujutro na budilicu i ustala se i shvatila da ne mogu hodati. U stvari udarila sam desnim bokom. I vratila sam se u krevet jer sam mislila da sam umorna. I u 8 ponovno mi je zazvonio telefon i javila sam se i nisam mogla govoriti. Bilo je iz mene samo izlazilo bl. Tako da nije mi bilo jasno što se događa u stvari. Moj život i zdravlje je spasilo vrijeme. Znači, prvo da sam imala sreću da osoba s kojom sam prvo ujutro pokušala komunicirati je prepoznala o čemu se radi, jer meni uopće nije bilo jasno da ja imam moždani udar. Drugo, da je hitna pomoć stigla najbrže moguće što je mogla doći. Drugo, da sam u bolnicu gdje sam stigla odmah shvatili isto tako o čemu se radili, napravili isti čas sve preglede i mislim da je treće najbitnije da su me brzinom munje sanitetom prebacili na Rebro gdje su mi napravili onda trombektomiju. Ali bila sam stvarno depresivna, umorna, nenaspavana, samo sam jela da preživim i da jednostavno valjda nadoknadim sve što mi fali inače u životu. Provela sam 11 dana u bolnici i za vrijeme u stvari još mog boravka u bolnici sam počela odmah proučavati koji su uzroci u stvari moždanog udara i kako se ponašati nakon moždanog udara. Ja nekako duboko vjerujem da hrana čini nekakvih 80% našeg zdravlja sad nakon svega ovoga. Da ja nisam imala indeks tjelesne mase 32, vjerojatno ne bi bila pod takvim rizikom.